Haleluya. Somo linasema chagua fungu jema. Chagua fungu jema. Hii ni habari ya ndugu wawili. Wa kwanza alikuwa anaitwa Martha na umbu lake alikuwa anaitwa Mariamu. Na Yesu Kristo ndio alikuwa mgeni katika ile nyumba ya kina Mariamu na Martha. Na katika hawa ndugu, mmoja alikuwa anahangaika kwa ajili ya mgeni Yesu. Mariamu anakaa kwenye miguu ya Yesu, alafu anamsikiliza Yesu. Martha akaenda kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu, swali la kwanza la Martha anauliza Yesu, si vibaya hivyo? Yesu anajibu, anasema, laiti kama Martha ungejua maamuzi aliyoyaamua Mariamu ni maamuzi ya busara, ungemfuata Mariamu alichokifanya, maana fungu aliyolichagua ni fungu lililojema. Picha ya Martha na Mariamu ni picha ya ulimwengu tulio nao, ni picha ya watu ambao tunaishi sasa. Ulimwengu tulio nao unategemea sana nguvu ya kuchagua. Nguvu ya kuchagua ndio inayotawala huu ulimwengu. Kwenye kuchagua unaweza kufanikiwa, kwenye kuchagua unaweza ukafeli, kwenye kuchagua unaweza kuwa bora, lakini kwenye kuchagua unaweza kuwa dhaifu, kwenye kuchagua unaweza kuwa mwenye nguvu, na kwenye kuchagua unaweza kuwa mtu mnyonge. Kwa ulimwengu tulio nao, hakuna namna unaweza kukwepa kuchagua. Ulichagua kuokoka, ulichagua kumpenda Mungu. Hata mwisho wa ulimwengu ni matokeo ya kuchagua. Ukisikia kuna jehanamu, ujue hawa watu hawataenda kwa kusukumwa, ni uchaguzi waliouchagua walipokuwa duniani. Ukisikia kuna mbinguni, hawa watu hawataingia kwa bahati nasibu, ni uchaguzi walichagua. Kuna kampeni inaendelea, na kampeni hii ndio inaofanya watu wachague. Kuchagua ni muhimu sana. Panahitaji imani, panahitaji akili, panahitaji roho, panahitaji maombi. Kila kitu ni kuchagua. Mungu alimuumba mwanadamu na nguvu ya kuchagua. Matokeo mengi ya mwanadamu yametokana na uchaguzi. Ukiona mtu analia, ujue kuna siku aliwahi kuchagua, akachagua vibaya. Na kuomba katika jina la Yesu, Mungu akupe neema ya kuchagua vizuri. Sasa hawa ndugu wawili, Martha na Mariamu, walichagua machaguo mawili tofauti. Martha alichagua fungu la mauti. Kwa nini? Kwa sababu alichagua fungu la ulimwengu huu. Martha akachagua kuhangaika. Ulimwengu tulio nao ni ulimwengu wa mahangaiko. Lakini nataka nikwambie neno moja. Chagua fungu lililo jema. Kadiri unavyochagua yaliyo mema, mema yanakujia kwa jina la Yesu. Mariamu akaanza kumsikiliza Yesu. Alipomsikiliza Yesu, ndipo Yesu akaanza kujifunua kwake. Nataka nikutafakarishe kidogo. Hebu jaribu kuwaza. Kama Martha asingeenda kumuuliza Yesu, nini kingetokea? Chaguo la Martha lilikuwa ni chaguo la mwilini. Mambo ya mwilini ni uchaguzi. Kuwa mzuri, kuwa mtakatifu ni rahisi sana. Kwanza unamsikiliza Yesu. Ukimsikiliza Yesu, anakupa vya rohoni. Sasa hivi watu ni rahisi kumwamini mtu mwenye mazingaombwe na akaacha kuamini neno la Mungu.
Kwa tupo kwenye ulimwengu wa mahangaiko. Usihangaike kama Martha. Usihangaike kutibu tatizo lilo nalo kwa akili zako mwenyewe. Utafeli. Utakuwa kama Martha. Martha angejua kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Martha angekuwa kama Mariamu. Ndani ya fungu la Martha kuna magonjwa. Ndani ya fungu la Martha kuna mateso. Ndani ya fungu la Martha kuna umaskini. Mahangaiko yakamshinda Martha. Martha hakudumu kwenye kuhangaika. Yako mahangaiko hatutabaki nayo, lazima twende tena kwa Yesu. Tumuulize Yesu. Unakaa na Yesu, unakaa miguuni, unaanza kumuuliza, unasema Yesu, naomba unisaidie. Yesu, ninakuuliza haya ninayoyapitia maana yake nini? Je, kuna utukufu wako ama nimechagua fungu ambalo sio fungu njema? Yesu nakwambia atakujibu, atakujibu. Tatizo hujamuuliza, tatizo hujafunga, tatizo hujamuomba. Ukimuomba tu Yesu, Yesu ana majibu. Yesu ana majibu yetu kanisa. Yesu ana majibu ya maisha yako. Yesu ana majibu ya ndoa yako. Yesu ana majibu ya ujana wako. Ana majibu ya elimu yako. Nakushauri nikiwa madhabahuni pa Bwana, nenda kwa Yesu. Mwambie Yesu, nina shida hii, nina stress hii, nina msongo wa mawazo, nimeshindwa kuelewa, sina furaha. Naonyesha watu tunacheka, lakini moyo wangu unavunja damu. Muulize Yesu, muulize Yesu. Mwambie Yesu, nisaidie. Unaanza kuomba, unanena kwa lugha, unanena kwa lugha, maneno yanakukosa, unaanza kunena kwa lugha. Unanena kwa lugha, unanena kwa lugha. Ukishangaa Yesu anakujibu. Yesu ana majibu ya maisha yako kijana. Yesu ana majibu ya maisha yako binti yako. Yesu ana majibu ya maisha yako. Endelea kumwita Yesu, mwambie Yesu, sitakuacha mpaka unijibu. Unaona kabisa kuna mambo yaendi shuleni, unaona kabisa kuna vitu haviko sawa, hapo unakoma, unasema mimi nakoma. Usiwe kama Martha. Hata Martha naye alishtuka, akasema hapana, ninaenda kwa Yesu, siendi kwa Mariamu, naenda kwa Yesu, siendi kwa ndugu yangu, huyu ni binadamu wenzangu. Ana majibu, naenda kwa Yesu, naenda kwa Yesu. Ukienda kwa Yesu utacheka tena. Ukienda kwa Yesu utakuwa mtumishi mkubwa. Ukienda kwa Yesu utakuwa na amani ya milele. Ukienda kwa Yesu, wote walioenda kwa wanadamu mwisho wao ulikuwa majuto. Walioenda kwa wanadamu mwisho wao ulikuwa ni kurudi nyuma, walijuta, walilia. Na kushauri nenda kwa Yesu. Nasema nenda kwa Yesu. Juu ya hiyo ndoa yako muulize Yesu. Juu ya utumishi wako muulize Yesu. Mwambie Yesu, niko hapa, nimeshika picha ya Martha, nataka nikuulize, hivi ni kweli kulia kila siku ni vizuri Yesu? Hivi kweli kuwa maskini kila siku ni vizuri Yesu? Hivi Yesu kuchekwa kila siku ni vizuri Yesu? Unamuuliza Mungu, unamuuliza Yesu. Yesu ana majibu yako, na majibu ya Yesu ni mazuri. Atakujibu vizuri. Nasema atakujibu vizuri. Atakujibu vizuri. Atakujibu vizuri. Atakujibu vizuri. Atakujibu vizuri. Yesu ana majibu mazuri. Yesu ana majibu mazuri ya kuishi. Atakujibu, utashangaa. Yesu ana majibu mazuri juu ya mtoto wako. Ana majibu mazuri juu ya elimu yako. Yesu akikujibu hautabaki kama ulivyo. Nataka tuombe kidogo. Tumwambie hivi, Yesu, tumekuchagua. Kama kuna mahali hatujakuchagua vizuri, wewe una majibu. Majibu ya Yesu ni mazuri. Mimi kila siku huwa natamani nimuulize Yesu. Unamuuliza Mungu, unamwambia Mungu, nataka pale, nataka pale,
Nasema Mungu nataka pale, afu Mungu atakwambia tulia kwanza, au Mungu atakwambia tulia kidogo, bado ni mwezi ujao ndio utabarikiwa, na wewe utatembea kwa furaha, maana tayari umejibiwa na Yesu. Yaani ukijibiwa na Yesu mwana wa Mungu, wewe ambaye unataka ndoa, Mungu akikujibu, Yesu akikujibu, yaani unatembea, wengine hata wakiolewa, wewe unasema mwakani nitamajira kama haya, nitaolewa kama hawa, maana tayari Yesu amenijibu. Wewe wangai au inawi hauli au kasiriki, umeshajibiwa na nani? Na Yesu. Wangapi wako tayari kumwelewa Yesu leo? Inua mikono yako juu. Simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, tuko mbele zako Bwana, simama mwenyewe. Sema Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neno lako. Ninakuomba Mungu unisaidie leo